i bioenergije, tu ja mogu djelovati, a što se tiče radioestezije, tu može djelovati moj ujak, mamin ujak. Dobro. Hoćete mi reći kod kojih sve poremećaja, sa čime ste sve otprilike radili, da znamo ljudima reći? Pa sa glavoboljama sam radio sam sa problemima u abdomenu, kod problema želuca, a to je najčešće zbog toga, zbog pritiska. Stresa. Zbog stresa, tako, koji nam se stvara. I uglavnom ja mogu djelovati bioenergetski i medicinskom masažom, a radioestezijom se više bavi mamin ujak. Kakvi su rezultati kod vas? Pa dosta je dobar učinak. Zajedno, kad u timu radimo, dosta je dobar učinak. Da pomognemo čovjeku.